Hi everyone. Akoi Biki Robine iba your money or your life have sige ngasi step number 2 ko. Step number 2 sida hai se author sina koi sen have se kaino pasha have se karino have se koi yamuna khangbam chang have. Lo pasha se miyo amaga miyo banga koi na what is money hai kanda pasha se kaino hangwan tamda mai magi oba mod makhan mayamam le. Sida ahmada khoi ne yeng bia base ngasai gi suppose khoi lupa songa sa pin tra lising ani sa pi ma pa ga puthor ko tamda hai paisa je actually ma je paper ni chi ni adubu hai ma se je kana ma myo na ai shagai rage haidana mana shagai ba tamda natraga lupa lising ani sa pi du chama kha lupa lak ani je na mai thaw ma tamda mi ji da tongan ba reaction am le hai mi du da maji pasado kaning bagi wakan natraga pasado mai thab du da kai mom feel tawi so hai wa pose jeje am khak oi raga di ma se ke do gi mi oi na da mai na feel taw doi no hai aduna asai hai wa pesa si jeje khak ta na ta na che dagi hen ba posak khara mo da yauri hai so second point da mo kone any economist da hang mo tam da khoi pesa hai ba si a means of exchange ne hana khum ba su yai so pot ama aina kalma ma pa me hai matam da ngasai ge khoi na hai ba khoi ani na yana ba taragadi ko suppose aina kalma posa ma loge hai matam da aina lupa songa na tra pi ge hai ba ma na ya dragadi hai je khoi ni longna roi join adu bo lupa lising ma hai matam da ma na ya taragadi khoi ni yana re auna kalma khoi na mutually exchange tong na ba ya ba hai ba se karam kan da oi ge hai kan da akhoi ni na kalma akhoi ni na thammi ba value du yana taragadi aina pi ba pot se lupa lising ma gi pot oi be yae na khana ba akhoi ni mak na yana taragadi hai ba paisa du lupa lising ma pi na o value ju lupa lising ne lo dui ni sumai tong na akhoi na paisa je mu mutual exchange tong na ba gi means of exchange ne lo bi then number 3 da mu kamai te any paisa je akhoi value ama store toraga thambane na khanba jai suppose for example aina ngasi kai ma thaba ama toraga aina lupa chonga tale now hai lupa chonga ja aina ngasi de na thabai matung da kai ma posa ama mu leibi ai auna ngasai gi hai ba paisa hai ro jida ngasi aina kai ba ama tawjari bu gi value do aina store toraga thamaga hai ba value do mo aina sai thabai matung da mu aina mi da pira ka na kai ma posa ma lobu ya to ni auna ngasai gi koina maji storage of value ne na khan ba sha paisa ji storage of value ne adai kana ba kha mana mu high power akhoi gi money hai ba si paisa hai ba si it is power ne hai kai no di paisa ji le ka da akhoi na mi amana paisa lei ta ba mi amana ngam ba pot ma ma taw ba ngam mi paisa du na lei ra ka da na traga paisa ji na influence to ka da even in the politics or bi business to bi any kind of situation da akhoi na money si power oina season of su yai ha now amuk another point am dana paisa si money is status sana ja haidi paisa si lai matam da kana ba mana mana yum phajaba saba or dress phajaba set pa or atang ba set pa car hena phajaba maman tang ba tong ba whatever haiba posina mi du da status sama pi su yai so money is the status haiba su dum yawi now kanamba amuk yamna religious perspective ta ga yemo tamda amuk kanamba kha amu hai money is the root of all evil and sansar da thoi ba phato khodi maksi koi shen hai bi dagi hor pang aktani na so hai auna sidai sida koi ge authors na hai ji kai no hai kanda different ways the paisa ji yeng hai di kanamba kha na ma je yamna materialistic or mong da ngasai khoi pot se kadi na sari no hai na yemo tamda cheje ne na khan ba sai kana makam na psychologically yemo tam hai je value storage tong na ni natraga money is status ni natra money is power ne na khan ba sai then culturally yemo tam da mo khona money is the root of all evil ga have a pot mamam thole mai culture du matung na au hai wo khudimak se authors in hai ji khara loi chum me have ko khara loi chumi adubu matam khudimak ta loi chum di natte paisa ji na ta seng na power ne hai taraga di mahatma gandhi gu mamiyo myam thole I martin luther king gu ba paisa ba yaw draga chu mang power lei adu mana power du influence tong ona paisa du khatang na power ne habdi yade hai then miyo da money is status hai paisa am sathina par ga ju paisa soi pai da mi myam ama ju paisa hoi ne am kan lei to mi myam ama status tama ama wang na leiba myam am lei aduna ngasai hai ba asumba mayam si kedore auna akhoi haiba loimak si tasengna 100% achumba du nati si
another authors na una definition or perspective amamu akhoi thamaiba another perspective se kaino hai matamda ngasai gi miyoi ba haibsida akhoi jengdoi si kaino paisa ji kamai phange paisa haibsida man haisi paisa haibsa ai gi punsi haibsigi matam haibam lei punsigi lifetime am lei miyoi ba mana sahi malphu baw hinge na law matamda miyoi ba mana hinge sa ai akhoi na 6,50,000 hours hinge miyoi ba magi punsit now akhoi any paisa ma tan ge na khanba matamda ai certain amount of my time ai gi lifetime je machet khara aina thabak subani khangde or anything tor kanda ai paisa phangdoi ne ba aduna man haisi paisa haibse kaino it and everyone da khona sungsoi soidana matam khudung ta chumba pot haigadi ai gi punsigi tangkak ama aina pitho oganda paisa ondoi ne aduna ngasai gi akhona kamai ne yeng bi ai ai punsi ji ai punsi ai ji kamete akhoi our life is our time akhoi gi matam ji akhoi gi punsi ne matam ji leitraga ni punsi loi ba na hai ji auna ngasai punsi hai je matam du ne ha akhoi gi life hai je akhoi gi time ji ne now pasha tan gi hai matam da ai gi time ji pithokom jangi auna ai gi punsi gi yamna precious oigraba punsi ji gi tangkak mikup to aina pitho ka kai ma khara thabak amada ontho ka da ai pasha khara lupa sama sawnga lising phangdoi ne ba now luri de mo akhoi miyoi ba amaga ai gi pung ama pithopaga mi amana pung ama pibaga magi pasha phangbai chang je mo amta mana de ba aduna ngasai sida authors na thama isi kaino hai kanda auna akhoina mana yam phajaba perspective ama thame perspective se kaino hai matamda auna akhoina pot ama kaima any phone ama suppose ai phurit ama kaima leiba matamda haiwa pot akhoina lupa kya pi ha suppose 40,000 pi ha kamba khoi phone am lei den loss now phone am lei lising ni phu mobile phone am lising ni phu hai je lising ni phu du akhoina mu kamai yeng ya ge hai kanda ai gi life sigi matam kya pung kya sang gi aina 40,000 du phangnam hona da so on any pot miyoi amagi punsi da akhoina karima ma acquire to ge na khanno tam da yum ama car ama anything akhoina leiriba mayam si ai gi punsi gi life ki energy hai tare life ki time ja aina sina to ga haiba potu ga exchange tongna bane na lobi ai have authors in high aduna ngasai aina gari lupa lising manga piba ma leiba tamda lupa lising manga sa ai gi life ki time kayam sijinara kanda matam kya gi value no so 15 days thabak sura kanda ai gari lupa lising manga piba leiba ngam swai kana ma mi amna numi humni thabak sura ga nong da man lupa lising ani chang tan ngam ba mi oi ta di lupa lising manga piba du phangno hana da numit humni natraga 8 hours into 3 gi matam sange ba sumain to na akhona just paisa du khatang da yeng ba natabida punsi ji da akhona paisa hai ba si kaino hai matam da magi khuhot si kamaina perspective si akhoi gi matam ji punsi gi tangka khara aina kaima ama phangna gi damakta always ai pithokpam sangi aduna ngasai gi sigi mawong sida yeng akanda auna kai hai khoi ki authors na money is life energy have ai gi punsi gi tang khaba energy ja time ja aina pithokadoine adugi matungina aina apamba posi phangdoini pisa phangdoine ba auna sigi mawong da yengba yai aduna asai gi ani suba sigi chapter ji ga na authors na hai si kaino hai matamda akhoi activity da hai matamda akhoi gi punsi da chungchoi choidana nomui chatliba senji kam chatli in and out si chungchoi choidana calculate tobiu aduga track thambiu record torga thambiu habu kaino koi nan high grade financial intelligence habu si oino bo hona da financial integrity lakno hona da ngasai high sigi data sing ja khoi yaudana oibya teba auna ngasigi chapter ji gi oina akhoi gi punsida any chat iba pesa la iba pesa day to day chat li notebook or whatever diary ma sama torga khudingi isan bi ha wakhalon ji thamaga ai ngasigi oina haiba chapter ji gi haiba biki robin gi lai your money or your life ki haiba step number 2 je asilo sanjage swai matang sida thank you for watching